Tuloy tayo. Ito'y kunak nga series, iti teaching tayo about giving. Giving. Naadal tayo about tithing. Hindi na palabas. Oh, hallelujah. Ni Apo Diyos, iti ag-work ka na tayo. Hallelujah. Pagka tayo madakabay tayo, agdangag ka. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kayo aglaladot, no giving. Because iti may nga very powerful nga character of God, life of Christ, ketadjay generosity. Anya ti generosity? Manag-ited. Ugali ni Apo Diyos, ngayon impart na kada tayo, siya'y manag-ited. The purpose of God, nga apay nga in-transfer na, nagdi kababalin na kada tayo, tapno ibiyag tayo, da tayo ti ag-benefit. Hallelujah! Han nga isuna, da tayo. Amin nga ugali ti Diyos ngay ugalim, sika ti aglakam iti bunga na. Iso nga no may sursuro ti giving, generosity diyay. No makisayan kayo gamin, nagrigat nga iti kuwang ti kunak nga rodan, kanyak pa iti karakaralag ko dito yung church. Kaya in my life, no amin nga character of God, rumwarti fruit na kanyak. That's life. Dito ko na nga life of Christ. Tangalaan na ay sumalonat ka. One life of Christ na salonat. Pero life of Christ na dyan mangagas. Iso nga, ang kalanga karkararag, maawatam dyan health mo in Christ. Maawatam ko dyan power mo to heal the sick in Christ. Kasjay. Hallelujah. Iso nga ti generosity, na ito'y ti ugali di Diyos, nga ited na ijay tao, tapno jay tao, agbalin nga giver. Katno agbalin nga giver, aming agmulmula, agapit. Kita nyo na ito yung mountain trail. Nakita ti kasadang agmulmula. Ada pa lang na di patatas, ijay kwa. Kinakargaan naman ng tiripulyo di igidnan. Apag-apit na di patatas, kasarado naman ng ijay ripulyo. Iso nga apit na nga apit, taha nga sumardeng di pa nagmula. Kat ijay Bible ti giving, panagmula. Okay, mapantayo di tithing. I-review tayo lang ba si TI? So, iti tithing, kat no kitaan tayo da Abraham, kaya ni Jacob, so da iti first nga nag-tithe si Genesis. Kat i-din post ni Brother Alex TI, at iti comment nga may isa nga against nga kuna na nga ni Abraham kado ket nag-i-offer iti mapuran aramidan yung matpadiyay nukura ka the revelation ti gospel han mo nga amo ti bagbagam because awanan ka ti revelation bulag ka nga makakita. Adaya pinuuran ni Abraham, idi agited ti tithes na kini Melchizedek. Nabasa yu ba di ay? Awan ti pinuuran na, pasainted na nga dahol. Iso nga revelation is very important. Amen. Ibaga nakitlin ka,
Abraham ka puran dati tayo sa adaya pinuuran na idinted na kinimelkisedek. Zero ta, dadjay, nga panagted na, ti tights na, picture nga rod ni Jesus. Hallelujah! Kaya ada pa iti, comment na, inikat ka nun ni Jesus. Ti tights, ija new covenant, ti giving lang lang kano, dyan nagtawad ti puso. Pakita ka na kayo. Nagpaypayso ni Jayo Nohan. Ano nagpaypayso nga sa kabasit? Nga munda gidjay. Pero, kailangan nga ma-widen tayo ti revelation. Umunag tayo ti revelation. Okay. So, ituloy ko ba si tiyay? Amuyo ka di, in the time when my ni Jesus, Matthew 22, verse 21, sige, pasa. Caesar, well then, Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. O makita yun ay. Apa yung baga ni Jesus sa jay? Tapanda ikari-karit at that time. Nga, rungbang bang agbuis tayo kini Caesar? Kaya ko na dahi. Kat, kuna ni Jesus, kadagidya nga parisiyo, iyag yuman dahi nga kwarta. Ay pakpakita yung coin. Sino tikin picture nito'y? Kat kunada ni Caesar. Okay, ito may sungbat ko. Takunada, subsubukan na ni Jesus. Rombang ba nga agwis kami kini Caesar wenuhan. Isung ako na ni Jesus, agi ikaw ti barya. Sino tikin picture nito'y? Nga nakatatak dito'y barya. Ni Caesar. Kunada, naglaing ni Jesus. Tatalaga nga nalaing. Amen. Ito'y ba nagsungsungbat na, itedyo kini Caesar, ti kukwa ni Caesar. Itedyo mat iti Diyos, ti kukwa ti Diyos. Natamimi lagi jay. Natamimi. Awan maisungbat na. Agasom na isungbat ni Jesus. Ti kukwa ni Caesar, itedyo. Itedyo mat ti kukwa ti Diyos. Yan niya ngay mabati kini Caesar. Kat kukwa amin ti Diyos. Iso kawanan na, nagulimak danta. No, itin mo ti kukwa ti Diyos, kukwa na aminan. Di ba kukwa na ti daga? Kukwa na ti kwarta? Kukwa na ti balay mo? Kukwa na ti lugan mo? No, itin mo iti Diyos, ti kukwa ti Diyos. Pati ni Caesar maawanan. Pero ti bagbaganay jay tribute one of wish. Now, anya ba ti kukwa ti Diyos nga talaga? Ngay declare ti Diyos sa Bible. Leviticus 27 verse 30. Ito ti bagi ni Apo Diyos nga talaga. Ni Apo Diyos, haan nang inted amin ti tao, ti amin nga banag. Adda nga adda ibati na. Sige. Leviticus 27 verse 30. Basa. One-tenth of the produce of the land, whether rain from fields or fruit of the trees, belongs to the Lord, and must be set apart to him as holy. Oh. Amin kadagidjay tenth. One of tithes. King James. And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord.
Tikukuan gayam ni Apo Diyos ng bagbagan ni Jesus, tithes. So, itad yung ti tithes yung kini Lord, itad yung mati, wish yung kini Caesar. Hallelujah. Manipod pa'y ijay Genesis chapter 2. Makita yo, nga ada ibati ti Diyos nga bagi na. Mabalin nyo amin nga mga tibungan ti kayo, kunanay the Garden of Eden malaksid. Jadadyeting nga tree of knowledge of good and evil. Siyak lang ti makamu dita. Anyo asagsagidan, wano kanan. Anyo kanan, kunana. Batay kayo sigurado. Because that's just for me. Siyak lang ti makamu dita. Iso nga, amin no kitam, pati biyag mo. Ada inbabati ni Apo Diyos, nga kukwana kumakin ka, no pa'y kukwada ka. Jay heart mo, kukwana. Kwarto na da ita. Iso tinang ikabilan na di spirit na idi. Amen. Nga iso na kumati agtugaw, ijay throne of your heart. Iso ngahan mo nga kukwati sarilim. Kukwati Diyos. Iso nga idi nagbasol na, haanan nga ni Apo Diyos sinagtugaw, ijay throne of their heart. Iso na jay empty, nga kung kunak, wano vacuum, ijay life ti tao, no saan nga sumrek, kanya na ni Jesus, wano ti Holy Ghost, adda bakante, ijay life ti tao. Na tinababakantian, jay kuko ti Diyos. So nga, adda amin ti bagi na. Anang intid amin. Itid naman ang amin nga blessing, bagi na alata, jay tithes. Because tithes is your partnership with Him. Hallelujah. Nagmayat pero puro payo. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Sumilsilang. Praise God. Amoyo, ano titakrot ka mang isuro? Mo ti comment na na dyan kabsat ka na? Kung na tights lang ti amom, pero Tagalog eh. Pero tights lang ti amom. Ano, pinala siguro binuya di YouTube tayo. Amen. Tatak lang ang isuro ti tights. Hallelujah. Amen. Ta time na lang dito yung church tayo. Because we are now 17 years old. Hallelujah. Pinasaldang ba ni Jesus? No, ito Diyo, tikuko ti Diyos. Kung na naman rin, naman na comment, Dajay, wine can bread, literal na yay, kakinan ni Abraham. Pay manon nga ibaga mga picture ni Jesus. Diba, jay daong literal. Pero picture ni Jesus. Diba, jay sinanulag, literal. Pero picture ni Jesus. Nagijay ti awan ti revelation na. Ura damatam kasla ka ribulto ka nga makagita. Jay wine kin bread. Diba da jay bread nga nagtinag from above? Da jay mana? Ni Jesus ti picture na diyay. Literal nga nagtinag. Pero ni Jesus, ituktukuyo na da jay nga umay to, nga bread of life. So nga kailangan nyo ti revelation. Tiyawan revelation na literal lang ti ambuna. Mapukaw da jay.
Nawatan niyo? Oh. Yabay. Ni Jesus, pinasardang na kanotitize. Pagitak. Matthew 23:23. No na-receive mo ti generosity of God, berberukom kitino niya ti giving nga tunay. Hallelujah! Woo! Sino nga na kayo tagpalakpak? No siyak, ano kumadag ito'y tights laeng nga dayta? What is this? Kumpara sa inted ni Jesus nga life na kanyak. Hallelujah! Siyak pa itag benefit ha. Noramiro ko ito siyak tag benefit. Amoy ito kastak pa iti tights ko, ipatpatas ko, jay offering ko, iso nga 20% kanak. Natayak ba ti bisin? No. May isang rason, no, apay nga agpuplo, na jahi generosity dito'y church. Hallelujah. Kati Diyos, the generous God. So, kainted na ni Jesus. Ada ba inapit na? Yes, datayo. O, anang inted di anak na, awan tayo nga anak ng ad-ado. Ni Apo Diyos ti kalainganan. Hallelujah! Ti panunot tayo ngamin, baliktad di panunot ni Apo Diyos. No kunam no sika di agited, sika ti lugi. Gamno pa'y agmulat ti patatas, awan da di panunot mo. Siyak ti lugi, agmula ka. Agmulak tang umina kung kunam. Gamno pa'y kini Apo Diyos, dahil apan ikarga-karga ni Satanas. Apan da ka timta-timtaren tahang ka ngag-obey. Tapno saan nga bangyarikin ka, jay plan of God. So, you need to overcome. Palakpak ni Lord. Ididamok ti mga aramid dito'y 20%. Kaslawan makita nga bunga na didamo. Ingana nga ma-develop kanyak ti pagka-generous ni Apo Diyos. Gana tata, ketar aramidak lata. Aglabgipak pa iti tatao. Karkaruak. Nga, rumangrangay. Dahito yung amin, iti kasatayo na bendisyonan by grace, jay finished work ni Jesus. Ano na-receive tayo jay life of Christ, kat i-work out tayo na jay, rumbar jay aksyon na jay, o may jay rewards of blessing. So nga patong-patong nga grace. Palakpak ni Jesus. Matthew 23, verse 23. Agdagag kayo nga nalaing. Anak ka interesado ti kwartayo. It's up to you. If you want to give, then obey. But if you want to disobey God, it's up to you. Si kantos sumungbat kanya no mapanganto ijay. Because ni Pastor Romain suro na niya. I'm not interested. Iti kwartayo. That's not the purpose why I became a preacher. Hallelujah. So, amuyo, kumadiyay. Da kayo ti may sursuruan for your own good. Amen? Okay, now, basa. But we ignore
ti ko na da kayo nga teachers, religious, niya, talagang agtatays kayo, uray paminta tayt sa niyo. Kat mayat, timadmadi, baybayan nyo ti justice, mercy, and faith. You should tithe. Anya ko na, dapat nga ag-tithes kayo. Ngam diyo liwayan dagitoy. Anak ko na, di kayon ag-tithes. Inikat ko, awan. Dapat yung nga aramidan, ngam diyo liwayan ti judgment, mercy, and faith. Anya ko mati scripture nga ng kitam nga inikat ni Jesus. Amen. Sige, may parang katiuray maisa. Nga inikat na. Even nagiti apostle. Isuro ka na kayo chapter 7 iti Hebrews, di na palabas. Nga adda ti umawat ti tithes, nga haan nga matay. Nga padi. Kat sino na jay? Sige, ulitan tayo. Chapter 7, Hebrews, verse 7 and verse 8. Antayo matkat nga pilpilitan ti tao nung madida. Hallelujah. Nung madida lata. Amen. Hallelujah. Yung kanuna no kayat na. So what? But for me, sursurok tano, kayatan nyo na binilib ko, sa revelation nga ipagkita ni Lord, then we will do it for the glory of God. Hallelujah! Tano by force sa diket, adaya kayam, no kaumay ni Apo Diyos kaala, han nga bang pilit ni Apo Diyos uray salvation. Adaya pilito na maisalakan. No pilito na ti tao na save amin nga taon. Pero nikanda tayo ti free will. Amen. Sige, basa. Verse 8. The priests who take tithes are men who die, so many sin is greater than they are, because we are told that he lives on. Oh, basahan tayo ka diti Ilocano. Ilocano man. Oh. Ijay lo na Aaron, da Moses, matmatay da Aaron. Nga mawawat na iditi tithes under the law. Idibiyang ni Melchizedek, ti umawat ti tithes, jay padi nga haan nga matmatay. Sino ti padi tata, nga haan nga matmatay? Titin represent na. Isu nga ni Jesus ti padi tayo tata ijay heaven. Nga haan nga matmatay. Ta si bibiyag nagbiag. So nga agtides tayo keni Jesus. Basta dadajay nga padi, nga haan nga matmatay, haan nga nagsardang tithites. Oh. Ada ba revelation yun? Pumalakpak kayo ano, ada revelation yun? Amen.
Hallelujah. Sungahan ka inikat ni Jesus, intuloy na kitdi, jay pagkapadi ni Melchizedek nga nagtaitsan ni Abraham. Palakpak ni Lord. Ni Jacob mat, nagpunga na di bato, nakita na di ay, kanhala nga di ay, no kita tayo pa eh. Dahito iti house of God, kunara, ni Father God doon, na-reveal kanya na. Ni Father God, di may isang rason nga nag-tights ni Jacob. Tako na, no ti Diyos nga talaga. Kat iso na ito'y adatoy. Amin nga itid na kanyak. Itid ko ti tights ko kanya na. Iso nga na ito yan. Iti conclusion ko ijay. Diyos, tinag-tightsan ni Jacob. Basta adda Diyos, ag-tights. Ni Father God nga mismo, tinag-tightsan ni Jacob, nga mangited kanya na, amin nga ited mo kanyak. Agit ited ba ti Diyos sa ta? Hindi sumat ni kasata yun. Basta na Diyos. Yan tulangan di ay, no data yun di heaven. Or no data yun di new heaven and new earth. Ngam na umay pa lang ni Jesus ito'y as a King of Kings and Lord of Lords, si 1,000 years, agbuis amin nga tao kanya na. Nauha tayo? Kasanto, the kingdom of God. Okay. Nalayon, sana ahang kayo kung mga gdodway dyan. Mapantayo karagi different types of giving. Ano pa iti giving dito'y halang gamin nga tithes? Different types of giving. Pantayo dyan. Giving of alms. Powerful man na dito. Dito the giving to the needy. Dito yung giving kadagiti na panglaw. Amen. Hangatay sa ito ha. Giving kadagiti pobre. Proverbs 19 verse 17. Amin nga giving dito yung Bible, adda nga dati kalakip na nga blessing or promise of God. Amin nga makita yo nga klase ti giving ada kalakip na nga promise of blessing. Yes. Hallelujah. Ti basa. If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Okay. Ita ijay NLT. Kita tayo ti ESB. Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Sino timang repay? The Lord. Hanga jay poor. So ano, agitid ka din na panglaw, amo ako na, nga bayada na. Timang bayad ken ka ni Lord. Tati binabuludam ni Apo Diyos. Ito'y ko nga nakita nga mabalin mo pabuludan ni Apo Diyos. Ulitan tayo. Whoever is generous to the poor blesses the Lord. Di nagpabulod ka. Iso nga bayada na. Tahan nga agbulod. Kasam nagpabulod pa ikat kukuha na din. Ngam kasla nagbulod. Tadi bulsam tinusar na. So nga bayada na. Tahan nga di agbulod nga di agbayad. Adat agbulod, pati di binulod na nang pus, di nagsubli, di na pa'y bayadan. Pero ni Lord, bayadan na di ay. Amen. Iso ang nagdijay ito ugali ni Jesus. Kadapat tayo nga i-meditate.
I am a generous man, generous woman. I-meditate you nga naited ka na kayo ti generosity. Hallelujah. Woo! Generous ka. Pa-practice mo na ito na kami kinemisis. So nga, hanman nga na dyan pagtangsit, pero kung conformin nga tao ti nakalakam, ti generosity ni Jesus nga agbungbunga iti biyag mi. And because of that, that's the reason tinado magpasalamat na iti Diyos. Harabahaya. Amen. Woo! Yung mabing sa kararag kayo, kararag ti kabagyan nyo. Umay da kumamakigimong, i-apply mo na ito. Handang umay atawan, makikita na king ka. Padasam, i-apply di pagka-generous ni Apo Diyos, ti giving. Dadjay kabagyan mo no kaarubam, nga naunget ken ka. Padasam. Even just simple. Mga lakalang ti sagad ket ura isut ited mo. Adagayam sagad ditoy. Ni alaaman. Handa kalangan ti sagad. Ay so. Napabainan ka ni first. Ay, adaman pinapaitan gayam ditoy baka kayat yo. Medyo mahilig tayo pinapaitan, medyo narigrigat pasit. Jay sagad na laklaka, tahangamakan. Ti pinapaitan nun, medyo kunanda jay. Idi sinabawunan. Awanan, hanabay, babawi na yan. Madamdama, mumayatan ti kastana makidil ka. Ngamnuhan nyo gamin nga i-apply na ito. Sayo ko na, umay kuma. Awan mo't piman makitkita na. Nasingsingpot pa isunat ha. Isunat ng pandigukin kay di anda nagkanyaw. You see? Iso nga nagitoy day ibagbagak. Nga i-kwa tayo gamin. I-meditate tayo I am a generous man. Ni Jesus nga na kanyak na Holy Spirit ka-generous. Ang ko ay bagaan din nagkanyaw. Ano ko na nga ako. Nga misuda mo't piman kat kasya nga talaga. Hallelujah. Ang panasam ka di nga si kadiyay. Noon na chinilas. Kitaam kat awan chinilas na lumamingsan. Katangam. Abo manulang batit 20 pesos. Mangan kapay tilitson sa nga buo ay apo. So nga, agilasin kamot ta itpadasam nga ited. Ay nako. Woo! Amen. Dati kakasjay ka na kami. Kitaan nyo na G's wine. Ijay K5. Mamamuyo na yan. Gilaklako ti hikwa. Ti wine. Da kami, nakita ikastami nga mag-friend dito eh. So, inida mo, panakagparada, abu-abugan na, ilugan ko. Sir, madingag parada ka to eh. Tako malay at tatakaw, mapanijay. Ay, so, kunak na mabalin, sir. Ayan nyo ayagamin. Anak lang nita bangir, kampuak nita. Madi. Medyo na ito ya. Ini ko panunot kami. Ada timangga, ada tinateng, itad mi. Ika-ikan mi ngay. Ini ko agwan jay isum na. Rumwar. Gana nga. Idi ag birthday, kunanan, pastor kagayam. Umay ka man birthday akta, ikararag mo.
Kitaan nyo niya, ngam na sombra kakas San Miguel amin kas kalamain ng mga baybay amlata na ita San Miguel. So sinumbrak kami. In priyak isuna, in priyak ni pamilya na. In priyak di makan. Nangan kami. E di ko akat ko na, hangkay pa gaw awit pastor ata, gay ayam tayo. Nakiayam kami kinimisis. And then, nagbiro-birok ijay wine na nga awan ti proof na. Dahil mabalin ti pastor. Inter na. Ini bumaybay agad. Parada ka to yan. Paradam dito'y. Yan. Agklosak no kastoy, iyag mo delugan mo dito'y kastyay. Inga nag-friend kami. Inga natatang. Amen. Ang kuha na sulwin, palaang. Ang parang nga nag-accept. Pero in lead kun. Ti salvation na. Oh, giving lang dahil sayo ti repulyo. Hanpay nga por isuna. Hallelujah! Ay apo, iso nga da kayo, adalan nyo na to'y. Umay kumada ka arubak. Ay, paano siya gawin na? Karkaro nitib nga manok. Ay, pang-iitid yun. Amen. Di ba padasan ni Pastor Lando kay parada jay lugar na kat pinapanaw na. Apay de, ije kakaparparada pastor ko na nakat. Unmat, apay nga, pinapanaw na kaya. Awan na tawan giving mo pala kaya. Yung kalang makiparada, kapukan niya, kawan na. Ang ka na isabit. Amen. Nawatan niyo. Ikistoryak lang dia. Power na na gito. The power na dito earth, the power na pa the heart of God. Okay. Next. Ni Cornelius. Alms na gito'y. Ti alms dito'y Bible. Haan ngay nga dadjay natay. Ti kalimusan. Day pobre, tilimusam. Ang aday na uunat. Are you getting something? Acts 10, 1, 2, 4. Basa. There was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort. A devout man who feared God with all his household. He alms generously to the people and prayed continually to God. Give alms generously. Limos. So nga naging dyan, tinapat yung alimusan, di kakaasi. Hallelujah. Hanga man nag-itad isuna, no damatay, hanga niyay. J.C. Bibiyag, ngamdakas ba ti mga itad no dati miminatayan? Haan, para di pamilyada. Amen. Tuloy. So kita nyo, anpay nga na-save ni Cornelius dito'y. Ha? Gamanya ti nakita ni Lord kanyana. Di panagit-itid na ti alms. Panangkakaasi na ti poor. Ken panagkaranag na ipangato. Iso nga pinayabanan ni Pedro, ta ipreachan ni Peter ni salvation. Hallelujah! So ito yung makita, very powerful. Ti giving kini Apo Diyos. New covenant na ito eh. Hallelujah!
Giving ti alms. Nyapay. 1 Corinthians 16 verse 1 and 2. Dagitoy dagiday it-ited dagiti tattao nga ipipreachan ni Paul kadagiti kakaasi di Jerusalem. 1 Corinthians 16 verse 1 and 2. Basa. Oh, kitaan niyo. Anya ti bagbaga ni Paul. Verse 2. On the first day of every week. Anya ti first day of every week? Sunday. Amen? Each of you is to put something aside. Ilasin yun. Dadyay itadyo. Ask God, prosper you, or as He may prosper. Kita nyo the King James. Upon the first day of the week, let every one of you live by him in his store as God hath prospered him, that there be no gatherings or collection when I come. Amen. Natudet itod da ijay saints nga adda ijay Jerusalem. Amen. Naalayo. So, Galatia, sigurado, Colossians, aming nga papanan ni Paul, ik-exhort na kadakwada. Amen. Ini na tayo nga dito'y Trinidad. Adamat helping the needy tayo. Napay, may torturugan sa amat tinaduma. Ti kaya tsukot, power! Power na ito'y power. Power ti giving. Kita nyo di pa nag-itad na, ikasta ni Lord nga parang ay kadakwada, iday ti basis. Ti papilit na gidya ka tao, ti 2 Corinthians. Nga, ako kumapapilpilit, agitad ka dyan nilaon ti puso, wendo, kas decision ti puso. Ti understanding nila jay, kas nga ron nilaon ti puso. So nga uray dos, isun, taisot nila ang ti pusok, dos di sa nga pulo ti income mo, idi nag-50, dos lata, isungaron nilaon ti puso. Dahil ti kayat nagijay, foolishness. Nukas panagrangay mo, ijay ti basis, ti panag-ited mo. Nga desisyonan ti puso. Kasparigan, nagsuswildo ka ti 500. Ano tights mo? 50. Offering mo, 20. So 70 lang magkisayan. Agswildo ka 1,000, isulat ta. Pinagswildo ka 10,000, isulat ta. Di milyonaryo ka, 20 lata. Kasi, yun ang nasa puso ko Hakakasjay. No, parang rangayon na ka, takayat ni Apo Diyos, nga ingato ti standard, ti giving mo. Di ba, kas may anlurot pa nagrangay mo? E di 10,000 pa iti allowance ko agad. Basit na ti maited ko. Ngayon no, ag milyon ngay. Kaya ka tagited 500,000. Harabahaya. Oh.
Iti giving. Amoy the Macedonian Church, chapter 8. And then chapter 9, 2 Corinthians yay. Ano ti sacrificial giving da beyond their capacity. Kasda iti grace. Asada pa alada ti balungay nga dua nga sintimos. So kita nyo dakdakil tinto di balo nga dua nga sintabo kaysa di babaknang tasubsubrada lang. Ti point ijay mi millionaire di babaknang. Pero tititil da di barya lang. Di piman pobre dudua nga sintimos ilako na kumati tinapay ta isulang tanda kanya na in offer na pa lang. Isu nga isut dinayaw li Jesus. Yung hana kayat nga sawen, nga dayaw na, chay dua nga sintimos, no milyonaryo ka. Tuwingtin mo, jay 1 million mo, parihas kayo, ijay, balo. Hallelujah. So nga, ado ti awan revelation. So nga, ti kayat na, jay nilaon ti puso. No dapat ko dumakdakkel mo ti amom kinilon, dumakdakkel ti puso. So nga dumakdakkel ti laon na palakpak kini Lord. Hallelujah. Okay, that is alms. Nyapay, giving to minister. Oh, adapat giving to minister. Lagi di papastor. Oh, Mark 9:41. Amin mat nga itad mo, oray pa isang kabaso nga danom, umawat ka nga umawat ti reward. Nyapay, 1 Corinthians 9:13 and 14. Diyo busalan, ti baka nga madamang agiririk, tati agpreach ti gospel, agbiag ti gospel. Para. 3 John, chapter 1, verse 5 to 8. Diyo liwayan nga suportaran, dagiti ministro, nagisurusuro ti word of God. Oh. Amen. So adamanan mat reward da dagijay. So makita yon, alms. Taka diya minister. Amen. Naisuro tayo yon, tithes. Ano pa? First fruit. Proverbs 3:9 and 10. Sige basa. Okay. Anya ti reward na. Adapi man ti kapsat, ngayon surat na iti envelope. Ako amo no, story to yar aramidak. Awan ti bagbagayo nga first fruit, pastor, pero ag first fruit tak pailata. Tinaduma, ti kasadag po first fruit, ket tiyo mo na nga salary da. So, da oray dyan napan, dyan Japan, din na minsan, baga na di ay, first nga sweldo na, tina dito yung church. Tiyag first fruit. Umuna nga garden ka, smarigan, umuna nga apitam, itin mo kini Lord, first fruit. Pero ano ti first fruit in the Bible? Umuna nga anak mo nga lalaki, itin mo kini Lord. So nga na kami, itin mo kini Isaac. Hallelujah. Dagita ti first fruit. Amen. Hallelujah. Mabalin na ta. Dagita yung aramidan. Now, so that is first fruit. And the next, adadadjay kwa. Giving
nga sell all things or sell what you have and give it to the church or to the poor. Te ilakom pati balay mo pati dagam. Oh, Acts chapter 2, 42 to 45. Basa. Second to the last na to. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing meals, including the Lord's Supper and to prayer. And the witness of hope came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. These sold their property and possessions and shared the money with those in need. Oh, kita niyo. Nga ngayong kapilitan da ito'y. That's your conviction. Ken iti pagalagadan na idi, no ilako na si Sanikwada kat itunda ka naging apostle, ti paglakwanda, mainayon dan di ministry. Pati pamilya na. So, nung mangan nagiti apostle, mangan mutunan di pamilya na. Iso nga nga na-deceive, the Ananias kini Sapphira. Ay ginlalako natin sa Nikwada, handa kayo nga kaya nga itud amin. Tatiap afteran dalang inayon di apostle isuda, ijay church. Pero amon ti Holy Ghost. So nga di tayo luklukwan ti Holy Spirit. Amen? So nagita, ti kangatuan nga giving. Hanga na jay, nilaon ti puso. Ha? Ano ti sacrificial giving? Ano ti beyond your ability? Amen? Ada pa'y gayam ti kakastoy. And then anyaya ti inikat ni Jesus. Ti inikat lang ni Jesus nga giving for sin, offering for sin, and burnt offering. Hebrews 10, verse 8 to 10. Last. Kailangan nyo nga manggag na ito'y. Tado ti teaching ni Satanas, nga naggapuja impyerno, nga konkontraan da ni Jesus. Adaya piman tinikat na lang, jay offering for sin, ta jay blood nan tinaisukat. Offering, nga burnt offering, mapuuran, taawanan ti puuran tayo tata. Amen. Awanan de offering nga pakikapya iti Dios. Tana ikapya tayo by His offering. Ngam jay offering to the poor, nagijay nga minister, nga pag-evangelize, tithes nga pang support ni Apo Diyos ti worker na is still nga ongoing. Okay, let's read. Yan. Natinaikat, sin offering. Apay sin offering ti tithes ayak? No. Iso nga nagigay burnt offering for sin, ken nagigay offering for sin nga blood, nag-stop. Ta umanayon jay blood ni Jesus. Saan nga nag-stop ti alms? Saan nga nag-stop ti giving to the minister? Saan nga nag-stop ti first fruit? Do pa ni Jesus may nga first fruit.
Hallelujah. Haan nga nag-stop, tahaan nga that is for sin. That is for thanksgiving. That is for worship. Honor the Lord with thy substance, with the first fruit. That is honoring God, that is not for sin. Are you getting something? So that's the revelation. Tinag-stop, jay offering for sin, jay burnt offering. Harabahaya. Ada ba naawat yo? Da ba naawatan niyo? Are you willing to be a generous people of God? Amen. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Palakpakin ni Lord. So ano natin, ibag ba? Nagsardangan. Amo nyo kumati nagsardang. Amen. Sin offering and burnt offering. Hallelujah! Pero the partnership mo with God, still. Amen. Hallelujah. So, nagita ti revelation. So, thank God. Yapo Diyos si Manayaw.